Anidaso Wɔhɔ Obia. For is your bossumino, and any da itwatuo. What so there be the 30th day of the month of April 2025. And I pay Michamu Akwaba at the Abedjumedia Yatuni din Anidaso Wɔhɔ Obia so. Every Sabre akopem send no what training at you know near Sorin Kunyaso. And I pay your mom pay kakra. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. You're from a Hitman, who bet to me from a Brakwabna. For WhatsApp message in the brand number, what the first one is 059340 6565 059340 6565. I don't know WhatsApp line with the WhatsApp messages first one. Now we're streaming live on Facebook and by a Facebook page as well. A DLFM 106.9 on Facebook. We're streaming live on YouTube as well. And to know, catch Ruby also bra na be hwedwumadi before I comment to her na fi yenjebre enkinkan fama. For comment if to her na fi menjebre ni enkinkan fama. Sabre will check your time now. It's just about 19 minutes after 6 a.m. here. Good morning. I'm from Hitman, Akwaba, midweek's edition of the Breakfast Show. DLFM 106.9. DLFM 106.9 with the Hitman right here. DLFM 106.9. Anyone,
DLFM 106.9. Two minutes after 6 a.m. here. The breakfast show is on from now to 6 a.m. I'll pay a brother so Sida. You are Sida na fear than Yankupon said. Minima Sida with the men Yankupon. I don't know pay. Now my old Freddy is 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then Yankupon said I'll pay. I will quite not pay you not the job. That's a papa, you know, said. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about your first say. From Ben, because I fit them come to 5. Ben, I'm not paying the Yanko say. And a pay Sayasa Makua, Gabilan, Telemakashi, Samatu, you to put to Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Me about your first say. Miracle na pay na Yankopon say. The radio system man the TV actually. Amen. 106.9. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, madam. Me about your first say. Me about your family, Mama. Me face as the good match or last stop. Mama na pay na Yankopon say. I no pay Hitman me the Yankopon say matonka. See you na be Yankopon say mamunkwa. Amen. Bisa de Yankopon say ya papa daddy on you ne busie nyina. Bisa de Yankopon say ma die legbenfo nyina omunkwa. Omukwa no mbe mu nyina na Yankopon so bom hu by dani nyina. That's why I'm de Yankopon say ma misum ne busia. Oh Yesu di nti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me about your first say. Pastor from Apiam because every time I come 25. Apia na pay na Yankopon say. The Yamia say so me huni high because no Yaman Canadian. The Yamia sama me renko. The Yamia say Mam district pastor, Pastor Satabafo, Church of Pentecost, 24. Bakabra, Yamia had my chance to birthday to the Yamia, so they have back home become if you Yamia watching. Wow, happy birthday in advance, brother. Happy birthday in advance. Me da se pa. Good morning. Good morning. Me pa your first. Asante Zongo. Yes, sir. And maybe I meet Nankoko. Meaning crying. Na asafu who I be my and so tall ye. One man I hang Cassiana to ye. I'm from a papa of Abraham from a papa ya home on Coco. Dan crank and so tall ye. I can go tell you 2 fire so. Oh, Nakopa, why you be? Na Sabre ya before Swa, me my dear framing Castle who baby on ya. Na Mrs. Soma sorry, I'm holding ding and the play the America say. Asaf Yahua, minimum busia. Yada wasi. Ayen kaudi na sen kaudi yaja. Ewo, Onyankopon eba Yesu Kristo ni din kronkron ni munti. Amen. Amen, Asante Zongo. Thank you so much for calling. Yada Yankopon said. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Afume. Me pa cho me hu ya pa na won so e. Yes, I mean, Kasa Face Logono Godo. You man pay na Yankopon say. Nyamia sister at the party me me bisa phone na na won so. Amen. Amen. Gloria Obia Globia Juman. Gloria Juman says good morning, Hitman. Me da Yankopon say. So what said that say? Hello, good morning. Good morning. Me ba your first say. We Doctor Man Champana Suhum and I'm going to ne anope. Anope na Yankopon say. Sure. Me da Oketian po Yankopon say. Son of pension or their check men me yere and me ma. Ya da suti o my Ghana na enyama ko na nyima na tactical no ayaseda and I'm the Oketian po Yankopon wa o hwe me no mi so a Oma Yehu and myself. You, but I say, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Dixon Bada, Kukwiji, Droba, because if you're the Christian region. And a pay and then Yankopon say. At a pension, you're the Kedian Pong, but say, Yadon, but Boloba, the Danasi, Emily Dean Concono Super you Mukis, Radia, was you. Danasi, maybe as a man of Mangana. A man pen and I were from Danasi. My dear friend of by.
That is Lumba. Only like my Funina Hitman, any Shabako, yes, I may be more. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Where pass your first say? Actually, friendly, make us a fair friend. Lazy and a pay and then Yanko say. Hitman, none of friends said, then Yamia see. One of Soy and Saji and Tata free 1st January. I didn't have seen me. And any penny in Yanisa. Yes, we man is saying, yes, I send a fatay, Fatay, and Yamia in the book. And Saji and Tata. Or he defeating and see my year, did the young yet done a story. I couldn't about being in I one massam, and they died chat for Busumi. You catch the radisson in Yamuka. If it's on way, sir, yet done as Nadum. Amen. Good morning. Morning, it's on. Where pass your first say? I'm Yasum Jenka, and Timmy. Ma Mary and a pay and then Yanko say. The Radias to my young quan. My Busuan in Anquan. My dear Daddy Lumba and Casanquan. Mawu DJ Hitman wonkwa. Amen. Roman Father nkwa. Obi biara wo studio ho no nyina nkwa. Any DL college members nyina nkwa. Say ready the yefum so nyina ache. Wasama de pafofro asa ache. Yeda na say wa maye hu busumi ya ye start ye ama enensu ye na wiye. O maye hu bebre ya eda ye nimu nyinara. Yemfa na sedani na ye ni nkamfo mano. Yedana se wani awaye ni obeko so aya amaye wo Yesu di mu adom nti amen. Amen. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Heat. Me pacho me hu your pie for say. Moses ni odowenya. Moses anope na Nyankopon say. Anope say be ko so ade radiase adum nti amen. Amen. Nyankopon hwe so. Ade patch here. Na fi enda de jam. Moje die mu afrusane ya. Na fi techema da bodwema. Na kase papa ya da wase. Hello, good morning. Hello, good morning, bro. Me pacho for say. E pacho fa me majo me kasa fe dodoa. Na anope ye na Nyankopon say. Me pacho me da nyame ase. Say ya mus me so amensan fata. Nyame ma de pacho ni me busua. Eno me bra me ti wonkan. Eno Roman Father. Amen. Amen. Ane de twatua offer is your bosom medal. It's the month of April. So there being the last day of the month of April. Then Nyankopon say. Bebre ni aye wa busui mu. E firi busumi ya hyase ya. Mepem ne. Yeti nkwamu. Ni atiasia. Yaka se papa ye da wase. Odi nkuto na ye yenka. Odi nkuto na nase yenka. Ye da wase papa. Entry boy Nyankopon. Bo soro bo asase. Bo pokese e bo awia, bo sum. Papa ye da wase na pay. Yeah, calls in the kakra. 0593406565 0534 050 DLFM 106.9. Maria's Latte here live on Facebook. Maria's Latte. As a Hitman, good morning. And I'm dancing to the song. Thank you so much.
DLFM 106.9. Penya go for one tier na seda. Na fe woni akoma so ade nyina mfa ma ya. Now still to come on the show. For what crap time mo boss where the beba. E be din komo. Abuja for bet na say. Na fe din komo. Go palm my departure ye. It's in Kwamu. Or for us, your boss swimming and nay da a tratuo, which are the last day of the month of April. Yakasa Papa, it was sit 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Mama
DLFM 106.9. Minute after 6 a.m. I don't phobia no what do on birthday, your mama. Happy birthday. I just said, no, what do I want day, my happy birthday? I want that song go cry. Happy birthday, and come on, Letitia, Queen Lights. It's your birthday today. Happy birthday, and come on, Fia Bumpema. I know better than Yakupon shop, Papa, if you are. Mammy, if you are brush up, I know better. Happy birthday go out to you. Happy birthday, and come on, James Quating. I know better. Happy birthday go out to you, James. Obia was saying Bonsu, I know what that. Yeah, my happy birthday. Nana Esisaki. I know better. Happy birthday go out to you. Obedo say I'm more duku. Obedo say I'm more duku. I know better. Happy birthday and confirm. Family, I know birthday. And let me say happy birthday going out to you, a sweet sister, a Fiabin Poma. I know birthday, happy birthday and confirm my Fiabin Poma. When you knew about Portia, it's your birthday today. Nakupon won't show one more cassia, one found free at Dumunquadumo. Happy birthday going out to you. Fear and if I've been Poma. Watch him down. Now, coming up next, major stories making headlines in the national dailies. And I've got my brother, Sabibi Atrase. As usual, Atrase. What you call Wakrata, no Boswan, whatever. Wakrata, no Boswan, whatever. Femi Masami bi akwaba na fe ko wakrata no enne wo forisuo bosome da toso aduasa ahemfa no wade enenam from the Chronicle to the Daily Dispatch to the Daily Graphic Crusading guy wade enenam hemfa no pay. Masami, good morning. Good morning, Brakobra. Bibia boko dia. Yami adom bibia e fine. De enkwache. Enra sunsuo ni gugu kakra. Endo ade nsuo ni nyame anum de kura ni na enya asem kuma kura. Tumse ye wo adwuma mu nyina na hwemfra ma na ye bona.
na said in so ne to no ndra e to che pa to me from na no eden pa do fie no mbre nyina no na so no guso e to na onum ade che ese de ade ba akwa ese di kan ye ne se ye be pagi ye ne ahwesoro na ede na se no ama obo ade bolo obo ade ono twede yampo nyankopon akofo a mo anyame a okohu otwe na mo awabotan so no kre ehu ba hia se je nyina no pe ye so de sa no ye de na se ye be den e be di kan ba ne ti no kre pa efi se ebe bi obi daye ansade eche na okra nyankopon kuto nenim onem me ba adwuma me tai hia krachi bi ewo wo ba ufra Atomic Junction e ba ya down ha no musi ya wo ba bedu University of Ghana wonom I don't know botanical gardens ho no mu ya anapa bia me ba na ho no na wote twetwe ne sen ya ne bibia telling you te kwa no ho no no soda no pa me nim ba bia woda actually se ho an woda de a wo sode twetwe ne sen ya ne bibia ho no ahomache me do no woto afi no wo hohoro nanim kuta ne pia wota ba ko me hwe ni din sa na me se awrade na senka wodin yanso de enka yese ne hwan se ni party se ye ne a e kwa no no woda sabe me hu no nyo bia wa boda mo dabi okita back uhun se na adwene no eye adwuma pa nanso tebea bi a wom siesie no bia wotu kwanya bank no ne ba bi da kwan ho no wote oda so de e wohoro nanim twetwere ne sia homonache na wasore de ne ho ahwikurum se de ye nyina yakɔ adwuma su ye adua na dwa no wasan akoda ho enti se amia ya hatom ne mu bi no ya nya ba bi tumi de yetito yetimi nya sika de ha dan a bra kɔbena na ye mai wadom ma won so watumi nya sika mpo asiw fi a wo ne wo yere no moma mutim Obia ha ma adwen a bra ko ba ne ka nyame oso na ese de nase na yeye ma ne din efi se bebia ne yemu bi firi a e ba no ene bebia nyame de yedum pempen ye fie achiri pa ko ba ne ye fie achiri pa ndi ade chi pa ka se wechi ye de a wakra bia wuti anope no fa wo aseda enfani ngwata no pe ka se onyame os ye da wase ne ye okese danase waye bi wonum se oforisuo busumi nso no e kwa na wie ye ne dodo na na hye busumi ase batani ye hwehwe wona ye hu bia ye ni bebre na hye ase ye se de twerɛsɛm ne kana na ene last day e de twato e wo forisuo busumi wo fempem mi no ene aduonu num ye be hye ne biewu a agye fempem ye no aduonu nsia ase ye san hye busumi bio enti edum pempen so wasa na aya na yese manya kopon aseda no eyi bebe dikwa kugye si tunwum bi se onyame aseda ye bebre aya na mete a na bibi ye mimu ti ano pe de na se ma urade so akwase hu yimobo titrew eni DLFM College Association no on se ku ahodo o motai DLFM akire no bra kwa bana kurom ne binsi da the whole Ghana ye ni media station bia ye wa chitafo esin DLFM ibi ni Ghana ha babia and even we ase nyina kura ibi ni babia ba ko pe e ka DL nko aho right enti ye chia DLFM College Association ku ni nyina ebie won so Die Hard Fan Club for ne chia won fantasy any ekuaku ahodo a eta DLFM achi House of DL I'm telling you House of DL and afin so omomutie ye free chichiri Die Hard omutie ye free chichiri ne bencheye Titru any Central Region Eastern Volta Ashanti miamia ahodo nyina mutie nyankopon hyira wo no mpa na onye won kese no nkoso ama na basa kese no onfanto won so se be ya ye nyina be kwaso abu adwumaden asoma oman Ghana sompem 48 minutes after 6 a.m. Sami bi ubrenie DLFM 106.9. Black Obra Madasi bebre ne akwanja wasan ede ama me bio na yedi kan cheche yetiefo ewe ne yenkɔ yanim enam yebre ne ntinum na we eyekuwa krata moboso na dwumadie no mesre wada kuwa krata no aba monten yeto yebo ase eyi ensem a edi kuwa krata no mu ensem no mu akote ne ye ni senti yentumi nkenkan mu nyina nto koto bi na wokan a obehu nsem ahodo a edi ahim kuwa krata ne nyina mu di yan hyase na yemfa mfiri Republic Place kuwa krata no na obehu okopie mo ewo bono mantam ne mu am otitena ni edema MPP amanyoko ne Kwame Bafo Abronda friend say Abronye DC obehu ni foni ne wa hanom sim ana afen so akane
Bashibejani Edema Desha, one more Ascent Central. Kennedy, a compare con on Hina Japan, Mufoni da Mr. Blackobna. Utu Musa Bronya and any Buddha bid and what burn and 90 degrees Celsius, such as any Yasim Kuha and any Pam. I see. And a Kennedy on Hina Japan so. Nespersano, I heard anyone turn and him, and ordinance have been cum. Equana soon watch him and our person what they say. Omobuafu. And a quackate, a barman, yes, say. Nanansa, Okupiemu. Ewo brekuma ekwajeta abronya DC ewo trakasemu kasa Dr. Manuba Wumiani thank you to oba hon entwa ewo Ghana mantem ni nyina mu no kopiem go brekuma ekwajeta ni nyina ne sem openipo no eye chairman edema MP Amayuku no ewo bono mantenim chairman eye Kwame Bafo abronye ewo trakasemu kasa o kirema nipa ni bi aya wono ho hwintia duakiri Oma Musa Amanyuku no do Amanyuku ni epa nanso madu frupe e na wano pa Amanyuku no ma o kirema enkugo kese a MPP Amanyuku ni diye ewo emfimpem yenu na aduonu na abato no mu no ni nyina da efiri nimpa bi a omo kasaye ehoante kasa ye bo moden epeja MPP Amanyuku no ntoma eye kokoam ntoma ekosi na bonten ma NDC Amanyuku tumi kotoye ekotoye magana fu nyina toye a eka ho bi ema MPP Amanyuku no edi 20 centi sa wano pese nkunimdie tumi ba edema wano mfempem yenu ene edonu watwa batu no mmode anse sabe omhwe omkasa mu ye ne nipa bi a wano mkasa basasa egua me ko nanim asemu wiese omsen kabo makanya adwuma ene yenkam ba ko tim so ne ompene efise mu kogua me ko nanim ase ko kan nsem ye hu fata ni frama sem wi a namba kase yemfa nche mo kirim so mo mfa nche ne mfa nche tena nimpa bi omka kan nsem bone de fempem nyoko no ho a omutu wano mo eyi omu free party ni mu no mompene ne emamma makwanya embesom party ni biom Uwe yepe ena sen central message bedwani aka ne message bedwani Canada Japan say who born dog wo se ne hwan ye kasa manyokuru ma nimpa bia sa na mosomo kasa bi unika pre kampa amutene mo han bi ena mo de kwa adwabo ase me Canada Japan sika me wo okuru nyeska kumom mi go sika papa yempo asabe ye wesika mpo ye nkasa basabasa sa sanya pa sa manyosomu sensema na ma mo nipa bia kwanya na mosomo nya kwanya kasa basabasa kire nipa na ka wo kura wo ne hwan enso bla kwa de okenya wa modin no obi enso antumi modin ya nkyere nyanko so osimesi wa na mede wa na se na meso wa wo hwensam na ekoso otumi se wedie obi ani makitua bia ni mniwura o tima ya ne ya pada se bia hiafo bi eya kwenya kasa basa de kire sika fo mo MPP Amayuku no kire musem se yan kasa nyi sika fo mo MPP na nipa bi de se mo no nka mo kaprem mmodama mo jedama tusre mo nya kwenya kasa sam intiana no brekum de bia koble katoma mento o kire mu a senya Manyoko ni mu sense man ko ba mani pa bi show down ma hu say yes oni Canada Japan odi sika to prada data ebushi na taso ni sentence yen kasa won pepe Manyoko ni mu a na ko bia ba ma obia show down ba mata o mu nyina asem wo yakase ekire ma sia mkese de pepe Manyoko no bla ko ba se de ya na ayo emunyu ya kwade sesebe na ntwe ja na no eni na wo kama na nso gbawure mu a ase no pacha wunimi na wona kobo ma ye I say no asna bobuku no na ni mi say ya wie na zo ndo da page 40 ntesiko ko de ya chipa me hu say yes no ko ye je nyase kuma kra anti we ya kra kra te dia dasom e public place and the cancer sense mu you e den pam yenko pie mu e wo Delhi Democrat ko akata ba bontenso na be hu Ghana mampanin John Dramedy Mahama na nima ya sede no wasresre sa kwa katai ebo amane akire mu Ghana mampanin apa dwumade be hu tumedi ndaso ye medical trust fund ba kobra Ghana mampanin edi dwumade bi diaba ye friend Mahama case e ba bebo ma yale obi a aye krankro nya ne obi a eso Ghana nipa mu a ebo mo todwe ede mo konsie de bebo ma sa nyare wa hodo no yatimi atu akumase pam Ghana mampanin epadwumadi ne ho endrada ewo eye o my Ghana University of Ghana one medical center ho no mo no kasa ne wo kire mu se dwumade we na epa no nyare wa hodo bi te say yasa kidney failure esu mo ne de okọ ye ba bebo eye foto ye betwa sika bi de asi wonom edi aboa nipa bi a wo mo nye bone enka bi nhema busuafo ni sika nanso kidney failure ache wonom na afi nsom eye efa yen akoma ho yade wa hodo kidney failure ahodo ni nyina no sai sika ba boa nipa bi ahodo mo kọ sa tebia bone mu a na afi nso nyare ahodo aye kwankro no ye bofoto ne sa ne be boa nipa bi o mo kwa yeresabia no yetimi e de aso no masene mabo ma Ghana pomuden so etimi akonkan a Ghana mampani kirim se yakopon ya dompo a
se impenifo chance se omutu ya ne kaso mampania na boss me maako nsia sika ode kwa kwahye sa foto num e maboa e ma nipa hodo akwanko ya de tete wono wanom etimi anya mo fa hodi Ghana mampani chirim se nyara hodo bi eku no nkasa ne papa ne maame etum konkon ne nkonta ne nsenom a ha adwenye pa ne senti odwene Ghana fo nti Ghana fo nyina nkwankra nyina mamode ane foto akese wabue no yemfie sika machim na nipa hodo bi a wo munni bie nanso nyara hodo a eye kwankra ya de etete wono no ye mo no mapomuden enkwankan Ghana mampani e dia ba Daily Democrat ko katai enebo ho amane na no pay de mu chemu nyina esemo anopai yenko piem ko kata hofre abonten edi anda so eye the exclusive nsema hodo eba no chesen kan su okram kata fa etoso we kra de nya edum ene do ba page 10 and 11 ewo the exclusive ko kata no ena ebo amane no pay KGL Group renews 20 million GFA deal by Sports Ministry. Na kwa katai eba mani echirima Kofi Adams ono ene yo penipa odo man Ghana eye agudie ano wakase chemse mikase no KGL group no etimi renew on contract wo money eye GFA ku no 20 million Ghana cedis nyeska kuma hey DJs gibi zakanya rade nyankopon tutrubonso sika we 20 million Ghana cedis inchiraba meni ayi madam for ba ko awo echimedukro droba yensa kanya kokodo ye ne yakro no o malu mom contract nti GFA black obra mo chirim se Ghana Football Association mu ba be ye de pam mu be ye de pam tie nche su bi mechia yi ye friends ya damfo yi do hat Henry Asante Chum ye chane pa GFA I mean so na ye communication on the down senior mecha pa obo adwumaden ye boy ye hwede mu se work up on ye be konso wo kwa hwe na wanya me ne Hitman hande sa dia wo ba dan to wase ma ye mfa nche wo omode na fa wo hye ya wata so na fa ye kubi Henry Asante Chum ye chane pa yi otie DL pa wo otie pa anti senior ye chia wo sanso na the exclusive the abase nipa makom yensa ba kwa bla kwa gitaw Omo moden we ya mononefo foreigners na Ghana mpanifo achi wonu sem gold ni bi no mosmoga Kumase gold ya bi mosmoga gold no ndi mpanifo achi wonu say ska akọ na nyama mo akromfo sa na amfra monone aba no mo medi Ghana bronti no akwaje mpanifo achi wo mo akoye nsempia kwa katai ede ho nsensem ede aba mountain esom yankoyanim yimfiri honom enam bernti yankopiem ewo Daily Post ko akrata ne dia ba na wo mchirim se Ghana mampani dia ya san dia ba bio Ghana mampani poto akese agwa bo beboa ma nipa bi ahodo am kwanko ya de agye kro wono ma de wo kwanse adin na hwem mapa ba Ghana mampani boto ebo foto na boa na san ya de ahodo ne etu ase no ko akrata dia da so Daily Post asan dia ba ne senti ye bo modin aka ho nsemti yemfiri mu ne yankopiem ewo ko akrata afoforo The Accra Times ko akrata nso abonten so and what you say NDC government to create 20,000 jobs annually. NDC government to create 20,000 jobs annually. Why win ejuma wura ensensema Ghana mampani kopa ontoma ona nansa e wa sante matemu no ko wakati dia be chirimu am Ghana mampani beboa pa manyuma hodo bi ekoso na afinso nima bipo eni ho Ghana mampani beboa pa manyuma bebodo be ye empima duo no bebu Ghana hanam anya hwe kura fibia ma Ghana mebu no enya dwuma hye wokrima we no emu ode part sesebe anoma na makoa ka tede ho sensem etimi etiapam yenko piemu ewo Daily Graphic na wono mu chiremu a Ghana Medical Trust Fund launch support Mahama's care President Mahama urges corporate Ghana the Ghana mampani enebo dewuro eto nsade afa Ghana nyina dia ye de nanenim ma mo ka bia wom nyina mo chewani Ghana mampani chiremu a onyonko da ene oda efitesebe eka onanti a na ka ato ne senti sebe ye beboa na Ghana nipa hodo bia krankra yade adokro no sebe donkomwa na agi wonom de okonse de no nyina yemwa na mapomodin konkanti obia fa ne sika information Mahama Kais Jumadie no yemwa na Ghana apomodin
enkonkan na omaga na adwuma yenso enkonkan pa wo man ko akatai ede ho sensem ede eba mountain esom sanso na ko akata no eba mane se boko crisis mediation of to positive start endoda sante mantem nyasem kuma kura obanhia kire mu asante hene boma nipa bidinsa woso pa tena sisin kunwa enumasum dwabom ehwe kwan do mefa so a boko manso twen ne sabe ansihinsie hu ntoko a nipa bi edufuro penti nipa titiri no mebu no enkwa ekokwa ehwere ewo boko ne mpotemu no asante wo mode ne nipa bi sinkudwom beboa pa ma mekese no asomdwe ene adwobrao etimi aba asante mantem ko akata no ede ho sensem ede aba mountain esom bako byen ko piemu ewo di metro lens ko akata so aba bontizire o kiremu sem good border o machi nipa miensa mo aboden afra monone a wonom ede good bus ni bi edwane akwa monone a ko akata achi wonom de ho sensem de aba ya bosunti no yen se dan no makusu konko akiri bebre na yen no masuko yen ko piemu ewo daily analyst ko akata abonten so ekiremu a eye chip embedded passport na abonten so Roman father commence abrakwa government we opening part 2024 abato numbo modern ekoye francotinia bedechi edima Ghana Freedom Party ekwiadon kosi oyiwe nye no Roman father yeni Roman father ne seme dwure pa da ha na mo no ye emu ofe emu odesa no manam yeni Roman father oda hanam na sedia na funu ma senior mecha no pai na wo kiremu a wo hwe passport a oswafo no hwe o mangana na afia monone nkita hudie som Samuel okujeto abrakwa no so mase bedwane de ma de hye wo mo Noftown o kiremu a Roman father kiremu na mo pa watu beboa ma mangana passport yensaka bi o hareso na afenso kwa do ma fa so se features ahodo nyina wom kama na weni mpo de brakwa na security features ne ya haya wonsaka bia enti sa kan de mo that is anomanam na Roman father kiremu se okujeto abrakwa yabo abaso yetuche edemam and mo pa watu emu de pa sabia anomanam ti yemo abaso pa fi se ne passport matumi ateso ohamuje maduasa ena ukita 350 Ghana cedis wonsaka bia Roman father kiremu yemo abaso pasa na matu bebo ma Ghana fo ye ho atan ya fi simpo de twam nsinu mu kura emu that true pa ne say wahunum upiem a passport upe bia acha na watwemienu pe na wonsaka bi na watwemienu pe na wonsaka bi eno achinsi usu oti ufie so womade atumi de abra wa wo doorstep wo to wonsafre wonom de abra umpe wei na opeka ya matom wei eya kane frankatunia be de chedi Ghana Freedom Party Roman father aya wade obofo akane morning show host edema DLFM Roman ya chano pay ono so nso made atudwani mu de passan manama pay ko kata no ede ho sensem ede aba abontene esom sansan suspension of CJ unconstitutional Ghana Bar Association for mani abro bra kwabra mu kiremu se kwan ahodo am Ghana man pani John Dramani Mahama Pesco Fasom na otwe omaga no temuafo pani Gertrude Alaba Teknosa Bato de to anwam egu nanim ase ejine de bede free nsem so temuafo pani mu kiremu so mo na nya adwen fi se mfam na kwan mu wombafu pe chim se Ghana man pani manima de baya di bre ene ne mo pa wesi ni ginaye no twesan efise same omanga na temu nsensem so odi baba ya manyosem dia wedie ye chiwani jiba fo kiremu so mo no nya adwen GBA Ghana Bar Association for someone on your bayan money ya de ginaye wesi no twesan na nya de a wombe price test ko combat no magane mo no wanga sa adwene ho a wonte ase kura be akobra nti yemfa we mfantu yese bo na mpanifo atena se bedwefo na trase de mise yankopɔ ya adom akina da mpa ye bedwo DLFM ha senti right medical screening be koso doctors na atena senti no yense wo momre na yemfa we mfantu yese bo right ba kobra de informa ko akata na kasa na wo kirem se galamsey fight akwajeta declare state of emergency government aid mpanifo bi atena se na o maka se kirem se Ghana man panin John Dramani Mahama yenim de enti ene sabe wabo ye mfitan diku wo mra wo bontoa sabe wuyi space a hye wani ene ama wani akata huhwi edifiri wani so kan se mode de Ghana fo asum se yankopɔ ya dum de abanwa kese de man so man panin a wo ba pɛ ade ba akwa de akoma no so ne se galamse ene asa Ghana tena ye yensase ene akuafo mfudie nyina se yiba mode de onasi fom
ne watu asie se huma Ghana for ho ato nanso ba ye de na ekoso yi watu mekwa kwatam amanyoko space e de ahye woni ntie ne uhu boto ano emfa kura mfa nhyem enka nkyere Ghana for se free ne ko galamse de ma bramo bia nkotu galamse o Ghana ha bio Ghana man pani aden bone be ne de aye o ade hye chem se Ghana man pani John Trambani Mahama se wumpo galamse ne free ne ko ya declare state of emergency for shefato so na Ghana ka kyere Ghana for nyina se free ne ko galamse ne 210 kotiko ya do efa so tukufu magudie no ye nye bio na Ghana fu nyina ntia se galamse ne yapra sente sa de ombeje o ye kire e de tie wa ko akrata yi the informer ebo ho amane ena no pe ba kobra ko akata mo boso na doso ne mo de pasa no manam nanso na mbre ni tino yemfa so kotobi na kenkanya wo be hu ne nyina ba kobra mi sorry sing yemfa happy birthday we infama ma ofa se ba ko o kofodua flowers na efe pa se wo kai se kofodua flowers de Ghana flowers no mo tire se kofodua de na efe pan mbasa na se ko foki kase o mo keka se flowers na gua wonya biate wonya bi ntia DJ Zigby senior mbo abaso DJ Zigby adu wa fa se no da wo so chairman wa fa se na wa project no ano da so no the day eje Bridget appear o kofodua na ne wa wo denti ahofadua wo ho ofe pa ye ma happy birthday kofodua flowers ente se yankopon wo nhyiram said ye wa ho ofe ene wanim dua ne te yankopon nkoso a mana basa kese ne mpegyo mfra domu emfa wonko adomu o ma na nim hyerɛn no ento abrabɔ so mo abrabɔ no nyese di ya da enne ye de twato o furu so busu mu no onte na nim fa nkyerɛw right na onya wo kese emfa wonfra domu kwa dom to happy birthday enko emfa maum Bridget apia wogo kofodua efiri wankasa wadamfo a ne den ede abebroni awotakwa bompie so no se ne awoda kese we enko enfama yakopon tanim cho no nyo kese party happy birthday once again goes to you Bridget apia wogo kofodua firi wadamfo de abebroni a ogo bompie so eno se yemfa awoda kese we yemfa ma wanopai okay. So maybe an pay me that's papa so the major stories making headlines in the National Daily Sabre and pay. Ko wakata no mo boso so maybe e dia brain. Now going for quick commercial break. When we bounce back and pay ye bedi nkomo pa, ye bedi apomodi ho nkomo nti try me ye be sisi how you deal 106.9 FM. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wani sa. Ti sese de wo ne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chomebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na na ma me nsio bia no me nsio kroje ya ye fe no Lumba nsupa. Nsio no de e fa wo ni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsio de wasa wo no mbi. Nsio ne ye kama. Lumba nsupa. Ma me kanhwe. Isu papa ni anya na nadia de asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akosu ye kan no le say my mebusu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Akwala Production and Trading Limited and abomodi aboabo ano e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ebo mama ne say opebi akoma ni abeya o we chire hoyi the sainty on be friend number C 026398380 and I says 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya kwa your website e www.lumbaensupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip that's super brain FDA aji edwedie nkratue atum Ejwani ne hwamse Ubenya biato Palace Mall property nyina e won crime and a Little George Health Shop e wotema Akono pure coconut oil so penu dudu etua fra Kono Wholesale Shop ewa 0275288069 Atomic Junction Medina FDA aji edwade nkratu yatum Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine.
Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 10 minutes after 7 a.m. Yeah, no penny that so homo bia. And still, Sammy B of ya, Sammy, good morning, BM. Good morning, back over. Bibi abako dia. Bibi are fine. Bibi are fine. Bibi are fine. Say Friday kana kwewi. Part 1 ye dia kwa kugu. Bebe ye drone ye. Part 2. Na wona mse nyame adoma wo chena ya fofida. Echena ya fofida sure ye. Nyame adoma wo chena ya fofida. Na ade baako a Ghana hanom. Ye ntamfa yani enkoso. Ese ye hwehwe ya pomudin mu. Obi honom a wote honom ana mekoba. Me ho den me koba but times I was here to me gibre na fe ye to me ye nipadua no ye nipadua ne mu ehwehwe mu ye check ya pomoden ni bibia na onim same bi nipa empe health check nipa ye no kre o say o ma na ye tim siesie no Ghana ni ade ehia ne pa eye de obedi akono mu ene de obenya de ato na chi say oye obi a osika woni nsem de bibia ye fine ne mo ade ba ko etete nipa nyina ne say yade a Brako bena si so mu a ohu. Yari ya pa. Na sha se ne se edo ogura to pra na behu se yes se wiase enye de. Ene se. Ye kwa ye ba nyina mu na de ba ko a ebetumi ma abraba funu kra o life yade. Entina ahemfo kra suaya wonom yade to. Mu so yade. Ade ahemfo. O mu so nyina de ba fo mu. Wo fra mi awiem o. Esumo meba. Anajo kra ohene beba. But wo suaya yade. Misa hu sa de ntra. But ade ba ko e wo mani mu a Ghana for do na ni nkoya pomudin hu wo manyim. Toto na ti be hu asimesi o na onyade o ene wawe na oyade pa na onya we. Yes. No oyade ba onya we because of say you pay attention to your pomudin. Ti de bia da oyade obane na nam hosa na wakoto aduro bi ono apɛ na wawe agunumu saa o so ana no a na me ho mfa mi aduro a me koto ye no me de ne saa o koto bi na ho beto na no so wakoto bi saa na akofa yade foforo de abre ni pedia wato bi saa no nom bi saa are saa edem kruma saa ntumi se dodo na nam ho no so mo ye kama na so bra kobra o mo yade pa nti apomuden yade a se Ghana ni si wani bagi wa bra bom se bra wo be nyina chi wanya sikadi agu honom bi da obanga akatum bibia ye kama wasufi a wotim da kro pe le so nyade o na wona wo kro no bra ko na bra obre no so mfaso ni sen se metiwe me wade na mani age senka se me ne me yere ye ho to ye tie ba bi boye bra na bra me bre nyina ma hwema pomudin da kro pe na me na me kuri na bra me bre me ko ma hwan in fact ya pomudin ya de ehu hia inti Ghana ni a wuti anope no doctors ni behudom ni yedi nkomo ni yankasa na momo no wa pomuden de obi odi na pomuden edi agwo na zedi mpa no hondo no ho oh yes obi odi na pomuden edi agwo sa nipa kro no ondo no ho untumi no wa pomuden wonno adwuma a wo yense ne wa pomuden dabi na se apomuden ni ho adwuma no beze ne waye okay sure yetiti hey bra ko bna se mini ahoden a me ma adwuma there's no way enti ade say yehu hia ne umade ba ko a o mai musu yehu ne say yempanifo no kra na om de do ma na no kra ya pomuden ne so kra no o ma ni nye ho oh yes that is the true woman Ghana for mpe no ya pomuden no empanifo mo de do ma na no so kra no o ma ni nje ho e ma ya nwene ye ho enti wankasa wo kwa wo ba no so wa ma wani anko a pomuden ho abra ko mesika no be pe enso mre no enso no waja ho ma sabia abusua pani bia ne tianka ne nanka betnase ato no bo ase ye disika na ginani ye oh no hwe na pomudin hu ye ti mesrew so mpese obetena se no wa ye adwumaden ato ho mabusua peni bi abetietia ne chawchem betutuntum ago so aba enjoy waja pade de a pomoden no pomuden ehu hiaw enti ekina eyekotonu ma bosu medikan ana meboa Ghana fo bia nko ba bia basa me wonum se obi nso wo hono ma wonyanka wo bekọ na fi wahwe na pomuden sika a checking nipadua no but famko laja kudi dwete ebi ni ho eno so yade ba ko ha adwen enti sika nto obi yade pa but wakadem no kre enti na we no nyame adom doctor si any DLFM ko fall by ni mpanimfo atena se yawo say Ghana ni a okọ he pomudin be ye mfia ye wo obi kura ye wo no bepem ne na pomudin hwem on medical check up David on de o se ne papa wo no mo ho oden abusuafo no mo wa hoden da ye abusua de ye ho de pa ene ye kura tete hama na de ye kosa enti we de kaboma ye pomudin hwem ye nya bentra bia ya krache we ni ye sa tete mre na brabo no etwem sre wada we no
sa free medical screening no e free tie ni ye obi anya wo kapre wo ma e me yanka njo ze ba be na me tie ni ye pa nti bra ko ba ni nyina ne se yankopɔ ya adoma e tina da e ye kotoni ma boss me ne de kan DLFM ene ayaresabia hodo aka bom e ba be boa ma doctors ani ntini ne atitira wono ma kwadare e wa pomodi mu betena se aye hwehwemu wa pomodi mu dia ma wo ni padua nim wo ba ye de mfidie be check o kama ya de bia hinta wo ni padua mu a wo nim no doctors nyankopɔ ma wo nim die akɔgye ntete asua ehunu ya pomodi mu hwehwemu yankasa betena se ya kyerɛ wo se kwabrane wo pomodi ni se na ekoso o nyame adom wɔkyena aye ba ye tu asika sai oh ba kwabna kapre untua kapre even one city untua bi eye free wodi ane se wankasa wafoka aba DLFM ha aka kire yen se mede ho aba me pese doctors mo hwe ba pomodin mu na me nso me huni se me ankasa me tewe se kire me bewu ana se ma pomodin bibia ye fine ni ye wie mpo a ya menye wadoma me ye sure say nduro be koso because ye hwe pomodin kuto de se de tie bia nduro ahodo e be boa won so we se be ka bi e be doctor betumi a kire oh ese se otumi do ho kokko kira ya sabia ankasa se ne ye se de ma ni nyina be koso tena ti ba kobna titru ni Enquires association fo ni nyina kwanya na abai enkotena honom enkonko yifo da ahodo bi kwa na eye friend say health insurance scheme ana se card unkita bi afi na akwa yifo da kotuaka na wakọ hu doctor right na wakọ consulting room akọ hwehwemu ye be check ube wie ka ube tua nya sika kuma ade a Ghana fo mpe any free ye kuroma ade ba ko aye mpe no say yi mpe ye ade ade abo an kwa no ompe aje ye yire no boneka ye bi kura mpo na wo kompone ba bi kura wo ye ntumi hwehwem papa bi mpo mfa ma wo ye de no eye free pa doctors ahodo mu di dwuma e wa rich hospital mpanifo doctors na mo ba ne nya nkwanchen doctors o doctors a wontim ababbo wo yaresamu yam papa Charles Gojofo so ntumi nkofa nkwanchen doctor metenefia so me hwa promoting ma doctor for ma kwadare aye adwuma na che no mbetena se kina ye hwehwemu dia fo promoting nti kina Ghanaian ya wa ma no na we de ye wala DLFM any doctors no apomuden hwehwemu aye de ba no ye de betumi de aboa ye tiefo ne se brachina anopa wo de anya hwe kura no why late kura no by 7 de na wa ha anya de bone na wonim de ebema ade no akontem ne se usimuntema abantem ya tumi ahwe wontem wakofie holiday no akwakoto ade wo yeso no ti wo ba aba betena se na fe waje wo number woje wo number na fe doctors atumi ahwe ama bibia akoyama so DLFM nyame adoma wo kyen ni Anija Hospital Limited and ekabom na fe ye the free medical screening e dia bro menim bebia wotie wo Ghana hanom so wo pie mantemu wo mfimfim mantemu ashante mantemu sikanti wobi ono ma wo hospital for health screening anu ahima no ba we no DLFM ye ni Anija Hospital akaboma ye ma free medical screening ntibra na fe doctors ehwe and I've been joined by Dr. Emmanuel K. Nimo. Dr. Nimo Hano Manafe Uru Alexander Kwakutei and so the general manager Anija Hospital Limited. Doctor, good morning. Good morning. Dr. Bibi Aboko dear. Me know your intention see but I don't pay the yedinkomo na yesia machopa and happy belated baby. Oh, thank you so much, doctor. Medase. All right, good morning. Bibi Aboko dear. Ora nyame adom boko. Right, me so me ho ye pa. Nyame adom a watchna DLFM in partnership with Anija Hospital Limited and afi HMI Ekabum na afi the free medical screening abregana form. Ora tema me musa dwumadie no sen ene beko. Yo, me da se. Ano pensu ye chia atiefo nyina ene wo mo so mo hwe e wo Facebook ene social media channel ne nyina so ye chia obi biara. Anija Hospital so mpanyufo echia DLFM ni mpanyufo a obo sa dwumadi ehu dawuro nyina so echia obi biara said ye ya bo hu dawuro no Anija Hospital and DLFM ni HMI ya kan bo mo ye free health screening na sa free health screening no ya me adomo a echina aye holiday na eba so e wo Wisconsin University car park ya there's a DLFM yanim haya na bibia ebe koso right said you kan ya no ye free medical checkup ye dwumadi a ye de si wo so biara be hwese na pomudin ehu obehwese na pomudin etisen most of the time say ya enu be mana di kan aka no ye ntimi enkohwe che na check up ye hu say ya pomudin no say NST
nti na ye da ye holiday ye echena yi no Anija Hospital any DLFM nyina de abom say adwuma de ye betumi akọ adwuma aba de bia na yidie na da ya nya holiday ba ko no de yenso yemfa sa da ne nsi ho na yehwe ya pomudin ho eden asem etesen nti say obi sa me a ye free general check up any free screening ene be de ene be koso ewo ahase nyame adomo echena na sa dwumadie mu no doctor be kire ye niam ahodo a ye be ye ewo mu na dwumadie mu no se ye hwe wa pomudin wie na doctor hwe obibie wie a Anija Hospital e dru kakra so beba na yata ma dru free e was adwumadie mu na je se wo de bo ba ko sambi bremo kakra na je se wo ba ochina free house screening no wo de bo ba ko ekum no mamienu sa pepe ompe we na sabi kaya nwatuom ne wani je ho na e wa wo antu se doctor se hwe wo china no obesanya kwanya anya ndru a untu ya huska onso e free onso e free ni nyina sani eka no nyumako miensan na aka bomu a ese ye de bre o my Ghana ni adofo nyina te so bia take advantage na o make sure say waba sa dwumadie yi bi na enye eduru no nko na ebema free no wo say ewo general check up say screening say no ebeba say doctor be hwe wo be transit no be get there bi ebe hia say obesan so ye lab ahodo o mama hu sani eden sani apom no esete ana say be ba say obetan ye scan ahodo no ye hu sani esete onu sa so ba ne sa na doctor ema request form a ye de efiada ene memme de esi ho e wo hospital ho no mama sa nkrofo ni nyina say sa lab wa doctor say ko ye advanced lab ne ye hwe advanced scan ne ye hwe de etie no ukwa say be 30% e de free ho so ama bibiara obeba bibiara obeba That's a way na promotion pa. Na se ho no meti ase ya doctor kire say wo ba dwumadie yi bi kina. Na niam bi ebehia se bi akwa mu ko na lab ne ade ne nyina na ukopie mu. E wo ma yare sabia ho no mo de a 30%. O ha mu giche mu adua so mo yi afri so because wo ba screening ni bi. Ah bra ko bra. Na Ghana ni umpe we dia na se wa na wa so na eden. Onu kura mpo na ye ma sa dwumadie be ya mo a emfa so mo hia advance ebia treatment no any management no na sa de no wo na so de oba na ehwe na bibia kama na dru bia say de ma wo ha ya wo beto wa on de nyina be ma wo ha ya na for no de hu hia so be de ben obesa ba na so obi owo kwankro ya de bia tumi say ya de bi hye nipadua mu a ehu be hia pa say doctor for no betena se aye hu adwuma nkasa momo asem ni o ti wunya aba na yehu wo ha wi a ni asam wakwanya oba 30% na hwew ya tesi free so ama na fe so no onu echi no so no efi edwoda ekopi me fiada aye next week no obi biara so obe call sa program me mo e be ka say okay here so ye lab ahodo no o ye ni lab ni wi a wo hospital ho no mo no ni DLFM I kan bo mu say say pese apomudin no gina na esi peniti no ye say obeba asan ba free consultation sa week no mo say ba say Obe lab na e ba se managing no na ehwe se ne progress in city a e se week no mo so obeta aba doctor e wo be consulting room oni ne be transfer ono ba on tu ahwe nso e free consultation e be cause so the man wo a it wo gi free wa no oba hospital obe 30% e wo ne lab ahodo ne scan so onu echi nso no obeta be reviews our labs any scan no onu so be san free e ma no e wo sa na wotwi na mu it we there I say the choice is yours. Sure. Say also hear say apomudin hu de hu hia me. Say the okay no timi go yedwuma sa na fe obe that tete. No bi abe de be obi abe ekoto sa e wo achi. Obi amomo de say dwumadi e ba so no obe take advantage. Busuafo anya nkwala nko a mpanyimfo so ka ho. Obe du be bo say no so nkwala no munko. No obi ne man say man nko free screening ko so DLFM. Itimunko no de no tifie. Na o ja nkola no wa wele be hwe omo itimu no oba no na oni nkola ni nyina so ade aba busuani nyina mra na fe doctor enhwebo sambi na chese nkomo a ekoso no mobile health screening na ya sanso ama wundro e de account na koba se wo se wo ba hospital ho na fe ye further test so a eno so ama 30% discount wow na me adama wa kira no pa health screening na e ba so DLFM yanim hanum ya DLFM in partnership with Anija Hospital and Help Motherland International ekabom na fe yede free health screening no e dia bro na Dr. Nimo atenase Dr. Yimano Okenimo
atena se Dr. Penny a watchna se na fe wahwe yen no Dr. atena se Dr. good morning once again. Good morning. Dr. Nyame adoma watchna health screening no e ba so. Edan ni ye screening me ba me frifie me de minim dia e hye me ho but me ba free health screening ni bi. What are we to expect tomorrow? Me da se ye chewati for no mpanyi for. Eti for jo super doctor. Na ye da daddy ne mama Lumba ase say omude permission ma server na yetumi kambo mu na ye de koto busuafo anim nijafo panyimfo wo masum say afi mu no this busumi mu ye yesi wo say ye beye sa adwumadi na the only say once oba hospital e free be vital signs because ye wo organs bia formation bia say wo ba na nurse for no check mama based on value ubenya no results no yetimi a doctor for betimi instantly determine close to about 60% of our health status at that time ye be yin nyina eno de ye be check on so hospital ye check weight umudru ye check umudru no bia ye free BMI body mass index ye be ye wo ho so be check height na ya multiply umudru no esis fa no etimi make you risk you betimi detect say this risk factors ya dey we betimi aba ho nti we na so ye we na ti wonye ye be ye wa ha ye be check wo temperature ho hye do ya ye wo normal ho we ya be check wo pulse and do ya wa koma no ebo no esifa no no so ye wo ha ye be check na ya check wo BP no so we need say the number one cause of mortality in Ghana. I think say hypertension related condition, stroke in Hong Kong by number one. Saying your kidney, e be mu bebre na ma omuni. You be check no wa. We are your lab say Nija lab na nkasa no so no ye the team be ba wa. Wow. You be check enyama make na free. You be check we citre, sugar, diabetes. Diabetes so ya de edi yenya nansan pa ye bia efre bibi hepatitis B I think say ya te ye liver no ena koka no se wunya na wan mawani anko ho DJ Hitman asembeba eno so ye beye na bia ye wo pomudinfo ewa ha me ankasa so me ka ho bi ye be wa ha ye beye consultation general medical and surgical consultation condition bi a won ho na wo beba no ye no bedi nkoma hwehwem na ye wie na se ehu ebehia se nro bi wo ho a se ade mawa se na nija general manager aka no na ya anti pharmacy so basically no hospital no ye deba ye betwere na ye de amawa na mom ye hwe na hu behia se wo be ye further tester good news ni say nija de ayibia ba mo friend awareness package or more various categories. You will be to say we prostate. So yes, okay. Many that mama can you no become when you test back when you can typhoid. When the typhoid, the higher pop. Thank you. Almost say need just free at the account. And was in Swasa to talk. Tontum area and tontum special Obama for others than 5 years. And then a pain for a dear so unya malaria. To me, a cum. But a simple tezo. The simple, ye one sano, and it just almost be account. In the honor lab, non quite about 4 labs I been for free. Ewa. And only you now we are a drone near try drone on the amount our higher. And the mechanism will be also their further advanced investigation. I was so yeah. And no, your friend be men started yeah, me the young kaya on the annie and prostate. Obia wedding fee Diana Ecobia, Cafibia or prostate or so with him check it. Now we all scan and need making a huge discount. I was so. No. Or more mebeba na ye mount near mount crack free ha now the coha. I think it's close to about 200 plus, but I need that the there may be our beba program be about 60 cities. Wow. Yes. And also ye down massipa Dr. Drew and who can ye directors no. Ni penny for no ye don't mass say deal
program yi omatimi aso ya senesa ene u kidney u liver cholesterol oni na ya advanced package a opa yetimi ye na watimi ye hu na de wo mu so e ba akoso ne se yawie saa adwumade we ni yemi de HMI so de ato so a ede ene se ye kodru amano ne no ade ba ko ye hu ya na se Obia we fe no general practitioner or doctor, personal doctor. DJ say when you da na enu ka say won say ye yare a e wa ha ye first person ye friend ye doctor ye wa damfo unu bi osofo imam Obia is so close to you. Exactly. Say be wonim de wo ho ana wonim de wo ho no ase wo be kan na wo be fa ena de man high pa ne say on say senka ye ban tema yitimi hu ya de chronic tem early detection is always the best but ye be cause ankrofo we me yare ye call hospital na duro ne ye de maame de kunyan kra no so di bia ma na DJ de men kan si so say uti ya ya metimi abo ya de nkwa be 10 na betimi ama uti ya but oba anti ne free bibi digital history taking clinical history to say kwa not that for ibusa questions bebre nti wo de wo ya de ne uti ya de but based on questions na memu say be hu say ye we ebi wakra na stress na ama uti ya aso na akoma drobi sabi ana obi beka say ewiasem no won sa hwene po wo yi aduro na sananta hwene po aduro sananta exactly so eti eno no that detailed history no eya de ye betimi aye ede ama obehu say unko jeje sa endro no di de HMI de abane say ye benya final digital consult eje na mafo Obia wo fun me mame o tin na crash kra o ti bibia ni ana wafre na maka kire no okay saabe we no busa okay we de koye bia test we wa na on dey send me e ho na mitiminya na prescription we dey send it so ho until we have created it Obia obeba bia no obenya access, direct access out to nail free and china econo ono so on personal doctor we daddy say ono atimi anya yen na we ye dia ono so person na tiefo so nya bi enti no sa opportunity no yem fama ye de be ma you have direct access to HMI medical professionals direct there's a platform I creating anything about health no the can say me ba ha na DJ me pese me besuan yi o se me ba na wa kire me e se odin be si ba bia we si asama ba so what I say anti na ya pomudin no na menuam kan ye di agro papa ba ne ye na ye wa hai betimi aka say at least about 80% to 90% of our health is stable until na me na wotia so what I say sisi ya do ko hospital wa bi mu da ha yi oxygen si o mo so di jo betimi aba Untimi. So the most important thing in our life for now was say you spend it, you prioritize your number one. No more you take care of it. Yes, as some see. Na same crazy baby a question no enti eno no e wo ho na de toso bi ma 8 months so de aba ne say baby bi awo say we ye wadwuma ukromu keto ano ya na edem won say apomuden ye say ahemfu nkonya bibidi bi achi ahemfu chinya no yes thank you ahemfu chinya no the woman is apomuden no oba your level of professionals expertise ewom unti ukokoyin nkronkro no keto animu a ya na those expertise ne kofom nti afre bibia ya na nchi afre no mobile clinic okay nti no ane say wo contact nti wo mo ambo beba omo pese omo de yeko omo kromu omo sonsori mu omo nyuma mu ni bebe no eno say special package ho a omo de ba mo nti china de baabi a yes say baabi a woti yen kanko a de bo obi amane na ebra na HMI and ija and deal and the package we akambo mo de ba right 106.9 of pay yen Dr. Emmanuel Kedimo edin komo na feel Alexander Kwakutai sabe bi nso ofia hanom nkomo ye bonyina no nyame adoma wo chena free medical screening na eba so DLFM yanim hanom minim dia wo ye wo chena woni abusua ni nyina mo mbra
na fi yen check yapomuden na ne just me won say wo ba so a wo ba ba hia DLFM presenters nyina na fi ye di nkomo ye betwa mfoni ye bedi agro ye bodam ne atuludu ne ye check na tese bibia edida na kwam kama nti wo de simuntem na kasa wo ba North Legon Agboba Junction ahana DLFM ye wo na fi bra ne yen check yapomuden zambi brama bra doctor kasa bebre na nsem na waka no say yete aka say emo de pa de say anomana nkomo no emo de pa na ye best friend listeners no wo hwe nyoma doctor bobo su ya ho se wo kọ ayresabia na yese kwaya krache wo be ba no da danto awasen ma na ka watitin asra no anyasem kuma wo na ka wo de ba fie ni nyasem kuma wei eya kwanya na aba entensi madam for ba ko emichia no ye friend abo or member of Church of Pentecost Cantamanto Assembly na sembi ya waka se entensi no ma bi wo ha ebesi ya na ya afiafe bi kura no over years bi several years and se bi wanya kwanya the chance na basa no yesre titru media listeners no wa mande am se wana na wa pomuden wo mpe enye wadwen obi wo ha me na media me nyade ade na ha adwen ha Ghanaian no o me ho odin ses isra me ho odin te se bo me nyade da yabu mi kura me nyade se ni pasa no ena ba mu wo be form akwa ye simple ma no sanity o nipa o mo nyade no wo dia trusted hwe kuruma utumu so obi wo ho no ma wonnim ne pa no ho odin badu be ko betwe no be ko na otare ma be ka so ko pra assembly member enso be ko no na ba mu wo dina paka na be so no de ne ko ense do a gone too soon odi abusuan pani wo ayi emusie ho no mo no ye besre enye wadwen se me na me ho odin se hwan yade bi wo hinta se the doctors ne ka no ebetumi ehinta oni padua ma woni mo hwe da be ka na ho no se doctor kan bi so bi ho no ma na yade bi ho no ma doko ni padua mu ache ena wampa mu na watena ho saa na didi ni padua mu de bra yade ne be da ne ho adi na afi na wo so ano a enso enti ekwanya we na bande ye best listeners ne say wodi e chana nyame ya adom abra no pa bibia wo ye bia no brantem ne nyina ye hie mu ne wa pomudin no ye hwehwe mu kama mfa amawo empa ho aduro mfa amawo de e kire so a ye nya ho aduro wa se doctors na ka no kopie mu Anija hospital na ye mu wow enye easy say wanka sakura be fa kwanya we so nya personal doctor se bibi ha wa adwen a obetumi kwa ne doctor din sa woso no wa kire se doctor mapomudin kwa yesi no abele wadamfo bibi e koso apomudin bia no otumi kire yesi wadidie mu ne marketing wa ya kwanya na aba no black abna wunya ne simple sa anti ye best kwanya kese atofo se de Ghana na otie me no bibi a wo bia wei enya de a wo ba fi no ba identify ho na yi mimikita card we anse menya kwanya wuram debi dwumade ne ntesa wo de onya ba wo se DLFM ye friend sen eni Anija ne HMI wonom health screening dwumadie no ena mababie asa bibia ne ho aye request for us we bra na say beji triatensi di tia wan wo de bra asa brantem for kana bra wo bedu ha wo fra chiri de ba just commonly wo ba na fe what na say na fe doctors ahwo ena omo ka asem ba kwese on se obi ho no ma na ena opese o ma akwara ketekete na ono nko aba yesrese obi abofra wo ba so ni sana ne nyeden embra abofra kuma bi afi na wo mfia be ye num pe ne wagya ne kwanso wo mra bia en se atete kakra onim hwe ebi kura tumechi ne kwanso kura ne se de wiase aye no so ni sana wa ne yeden ene na mra de afempo ni se wo ne wukunu ana wo ne wo yire ne abusuan mu mo ne mo ma betena se na we mapomudin hwehwe mu ba kura mu odede se hwe ohu me ya pa se me nwade ye nka kina me di mu show pa ka me ba me ne abusuan betena se nti me hwe anim se kina izigibi so obekokofo di akofo ba na abade ho de minim ohu nti ye besre so de bibia ni wa meka sa mi modi o ye dem me do betum aha enti ne besre kina kwanya na abai bra kwabra obia emra bi na ye mi se emrewafo ne nkokorafo no so betumi aba na se mebu no mo ho oden na ye hwe anim se o mo mra yi ye bi se doctors no unzo bi woro ma na oya wanyine ne mfie no kwa animu pa ne ade o munyina betuma baby yes so the target they say Bema from all ages Oba from all ages and cranty penyu your friend is saying Accra Obia yes ye provisions for all of them fa ho ne won fia wadi that be in fie no de emfa ho kra nti was all ba ohu se me kura de dako me nyina mu ma ye ne aye ho mema no
na nsen wo hwa matches amanfo twere nyina nkugo ne ta akɔso okuruma wate ase matches ahodo ɛkɔso ni sia Ghana mema na kwada ne has ne kotoko endra aisa asna for match on my PS kwahye wo mi matches mema ne twere nyina ha adwen man dodo na asefo mu kurumu achi dodo na nyesa kwa homo na mo ba kwabra mode mo no sani ebia na bibi na ekoso we ni padua mu a ye nnim enti akwanya na abai wate ase ebia na nka oyere kura boni trimpo so oba be jawo na wotwe mu ena kwanya ba hwa pom dim bibi na ekoso we tia wo ni padua na ma matches a watwere nyina mfido do wababo nyina nkugonku a na yedie ti bra kwabra me de chem na me dikan ma pom di ne hia me ye pa nti me kwa kwatena se boko ma doctors na tena se hwema pom dim ni ma bi obi ye osi akwan a batoto papa so de e wo Yesu di mu na ye twam ana ma nka ne ye kura waka ne ye pa enti a bridge ankama tome ani BBF fo ne omu nyina Dixon da bada ko droba champe se me hu dwumade na se fi kofodua ene bia wo bia na bra. Okay, 106.9 FM 40 minutes after 7. Kofi, good morning. Bibi aboko dia. Nyame adum ochina free house screen no. Me ujinem pa because last year na me check me there. Me check biom. You ni aye there doctor asando me there a na o say sign there some brand na be check upon mudim ye pa because me ntimi na sleepless nights. Me damn and I said doc me buy draw o ma me. Doctor be checking the reason tia won to mean that. Well, bibi doctor sama come en eya me de pa. Say onko ye obi abone na motata huhu mu dia. Na se je honima ni nkuto dia. Na nya huhu mu ya dia dia. Ananya sa. So far say you na mani yare onko. And the doc me ba. Na ye be sire obi aso obi amomode no mbra. The woman is a Nija motto ni say we curse go heal. Enti and Ukraine say what the ususu say even whom ya there bra. What the bra. No beka because ye no nyame na ejinidi. Na I believe strongly say nyankopon boy na oboy say nsaso. Na oboy nsaso no wode niam bi asiesie mu. Na ya na meka se ufa nipadua na wusua nipadua na nka de boy brank ye fine wa mo say me ni DJ ye me competition never that's how your heart is e bia DJ adwuma ye nyina no o na ye the heart of it unim say akoma no ejaya na doctor for ye ba na ye ka chiro so wewu ti the stethoscope no be titi ho na nya adwuma what ya say na ye ntimi immediate training ye hu ni ntem na ya resuscitate ni ye fe ni CPR ibonse miemia na ye de machine bi asisi wo moso se antimi anya sa ma na nya jabo wako now je tu emfanse DJ nya dum we na ba asa it's engineer tintimi nko obi ante yanka asam na wie won nti eye team na kidney no so won dwumadie you will live our own dwumadie will lance will bring obi awo na they work together nti sana nyame boy America say yama say babu no womu ngopa ye bekom babu no mu ankasa no wa twere say wo se wo boy se nyame nyum ayefo Christom se ye meye nyuma pa ha wo hyehye to o babu no so fo anka nkyere ada o tenti wo wa adwen say me ne wo ye nyame ensa enan ni nani o nti se bibi hawa se ametire na se bia me America no mi pe maniji DJ nyuma ho aya wase me kona me yekoteteme yakona o me ye sure say bitimi a kire me mama ye na me ntia enyesa santi niam afa wa pomudin ho de na binu mu so yeyi wo ma ya tete wo ma pomudin fo what ya say enti da yare sabia na hospital na ye kan normally nyesen ka wo yare nko na oba wo but ho ye a place ye wo professionals se bibi kire wa adwen ana bibi how ana sa afi bi nya hwe kra no do beba nanka ya hwehwem ewa body no cause wo mo na yatete wo mo wo sa akwa no de betimi afọ mo say wo mo is the heart so so now me kan say o car wo ya wo ko change oil ada na ya mfa nko hospital we got the bar ye best na ma enye ye ntutu ye no o do ko mechanical ana shop what you say sa pepepepe na wa pomudin no so no so fa no enti men susu say obi na ye
and then to say, young hum. Eh, there be your best at your buy your bumpire. Yet the ocean yamins, if we say your men know our boy, you know, and what she says, said why ya no, sir. Said Jerry Turner, me pa, who's your uncle Vobu, said we moon him, dear pa, quite fast on yeska. They are very good. How I'll bet to Usika. And now I'll bet me generate idea, now what you mean, you're more. It was all. So what I say? One more bubbles. Oh, coach. And that is how the life is. Until when you study your mini creation, one yan say miracle. What I was saying, na man a toban on your son open. What their mamma know. Into no bomb no. Into ye no HMN a dream is a young castle bet no half a ball. But there I will only there will be no. Yes, a space be near the waba. Na dwumadie bi wo hɔ a wɔsɛ woyɛ ansa na saa da na ba ba saa da no so betimi a gye sɛ wo ahoɔden yɛ wɔ nkurɔfoɔ a wɔn dreams pa ba ɛnam yadeɛ nti no wɔn ntimi work towards it yadeɛ nti obi academ yadeɛ nti some be say ama me no wan say ɛne yadeɛ obi so benya one free yadeɛ obi benya wa asɛm no nyinaa no so what I say but sɛ wo fa no prioritize no say me tu sa na mo no na da ne dan na form apomudin no me wa apomudin fo ho a metimi enti na create that opportunity no to be honest with you pay access to that your team here and if you pay for it. Okay, you need to pay for subscriptions and annual subscription fee but a number of money to buy a subscription you chum 500 cedis nyasa wunya free who benya no wa join it. I mean, me too. Yeah, it's outside. I'm a phone. So, sending messages. I'm afraid, and I know you know, we don't do it free. Advice. What you say? I say, oh, me down for be lawyer. Be na, pay na yes, pay information. Oh, I'm on file office. I'm so okay. Well, you'll be out to me friend me, and I do know to me friend. Now you compare some opinion, legal opinion on I did my dear PCD. Yeah, quite a cohuni secretary, DJ. I was say, this is consultation fee. We are doing common free, no. Or no prescription. You know, I don't have enough entity into. Yeah, na, we are near Cano. Yeah, you are trained to place life first. Say a name in the way, say, and to quackra by and temna be our person or okume. Name went to me. Now, ye see from na DJ. Namen Fasama, what you are. I'm Remuno. I'm trained to save life. Into the why meaning I ask you. What I say? Hey, you try and you are that in 3 days now, or first I will never buy arena and we beat me a man and some face ADB advice and sana or then about. You do it. We any free. Oh, any free. Eti yes stress sa dwumadie we no me mfa ye hunhim na akaka dwumadie so ye hope say enye enenko a anija anidio ne Hitman ye be soup be som say ye be man akọ because yade ya pa me 106.9 48 minutes after 7 Anidaso Wɔhɔ Obia nti nyame adoma wɔkyena emfa ho ne ba bia wo wotie DLFM so wo ke post o wotema o working tampot Hitman Boligatanga Madina Winnie Bakofrodua Mampo Aguna so aduro ensawama shaman hohoi ba bia wo bia na bra DLFM yani ba ya ana free health screening no eba so ma me fa course ne kakra na fe yani atiefo endin komo wɔkyena wo ba health screening ni bi ahimfa ana wufira woba 059340 6565 059340 6565 0534 050 199 nyame adoma wɔkyena free medical screening na eba so wo DLFM yanim hanom no woba good morning Hitman me pa chefra say mama sare go twema do last stop mama nyame adoma wɔkyena woba mi jinemu pa mi jinemu denden na Nyankopon sere papa daddy Lumba oni na pamfo nyina nko makabo mu nyina mpesa mo boaye Nyankopon sere mu bebre doctors fo ni nyina Nyankopon fo mo ho deni de nyina Hitman mama ata mi ofa mi ofa sami bi say mi jinemu akira nyame adoma mate oba betru sam bi wɔkyena so ba betru no
Oba betuno. Right, yeah, that's the one. So we're to me from 106.9. Good morning. Good morning, sir. Hitman. Me patch for say. Richard Menu BBF from Bishop. Me patch you me aduma watch na wo ba health screening no. Oh, ejuma de me akopie kumasi. Okay, so when to me and Bakura ba obe to me akọ Anija Hospital na fi wakọ ya check your kama. Why? You, Richard, yeah, that's a pass. Also, what to me a friend 0593406565. Yami aduma watch na nopa. Anopa be no watch na to say. Ya do jumedi you know, ya di asese so wo DLFM. Ya nim ha ya. Good morning. Good morning, Brother. Patrick Frosay. Idiane sorry. Sami ka se free hifa. Yo, a bridge and come out. Hello. Yeah, what are my two for radio no na fe mente won kana pay. Yo, Brother. Me too. Okay. But you baba to me wa. Why? Oba be hume. Oba be hume. Why? Yo, Sami bi wa. Yo, mate. Yo, Oba Nyankopon enka won so 106.9 FM mobile be share DLFM. Presenters sitting in an afi, yet the Nkomo Twamfuni, Aboludu Kakra, Tudame Kakra, Bibia, come. And to know, Ochina, Anopa, Namia Doma, DLFM, Yanim Haya, DLFM in partnership with Anija Hospital Limited, and Afi Help Motherland International, HMI, and the free health screening, no, Ebro. Doctor, so, we've been so honoma, Yadia, Hanono. I request you any surgery. Sandy Panwaba, and no so she to say. But I see, Dr. Radio Wadaro, my men for call away Nafi, Ubesabe. Good morning. Good morning. Me patch me who your pioneer for saying. Pajoka suffering. Let up here, what kind of Panama? Me patch bra. Back from Mountain Ameba. But me patch also down the how. Usisi no nine. Okay, Timpacho bra. Why? Brantem nafi. Doctor Ntumi hwe on tem nafi wakofi entem. Why? Right. Yeah, Libya burger mami. Mate, beka che Libya burger say uchia no papa. Me da say you say won so watumi afre. Doctor na me busa so wo bia yare a ha no e require surgery. Sanipa no no so obende. Yes, me da. Ti on say make an consultation for both general, medical and surgical. Okay. The good news is say you need a team up and say a doctor Penina or down or a consultant general. General or a consultant a back surgery. Promoting surgery or one of the best in the country. So wow. Yes, into any concern bia wako baby ni cancer or condition bia will be here surgery bra. Now before surgery no sani eka no first ne say ye be yo munhwehwemu so say yes certain labs be before ye wi a ye will be microphobia wo ha ye from anesthetics ye say mo wadro ya na ye de cancer mu kumu na ye nya no wo say sa microphone no say yes time hwehwemu no e wo mu ni hu say ukoye operation na obetimi asa aba back na say bibi wo ho na bibi wo na yade bi wo mu a wo say yetimi correct na nsana surgery day number san hwehwemu ne ho advice ne nyina no ye bio ewo ha ekena ansana say surgeon na nkasa in fact papa panyi na nkasa so obeba ha obeba pass it through nyame ya ndoma ekena enti o how bia wo mu a efa wapomden ho de be it medical or surgical no oba ebetimi enwe de ho komona emwa bia ho no so yetimi de amom. Alexander Kwakuta, General Manager, Anija Hospital. Mopeni, why do they say ma will be kept to because boy home for Yamiadma watching a free health screening na eba so then I become to listeners and I feel Ghana for eba watching no. What are we to expect? Black medawase. The decline. In fact, yeah, who boy in a the air train answer more muti and can you never into the more beyond Sukra, beyond take advantage in Omra. Na me dema no them bebe wi enso na me ka obi biara say e wa Anija Hospital
you say wellness and the who here apomudi here pa nti yedi na otwekura esi ho dada starting from 24th of April ya apomudi nhwemu sonko so bibiara opeso ye check up ne lab ahodo ne scan ahodo bia no betimi aba hospital ho no mo samre amene ka say ya kra the ya ya free say dwumadi na se apart from say hospital na nkaza erane no ya sa I be hospital mini hospital within the hospital no general check up onu wura ho no ma wo se mpede me general check up na wa bobo lab ahodo opeso ye nyina so ye ne nyina wi na ya 30% free so amount na on echina ye wa ha no so no na ho so free consultation so e ko so e hospital ho no mo nti emfa say anija so ye tantra here ben golden door tantra here ben golden door it is o pese ye chiri ko no pese frɛ no ne kasa so a na ma ben no frɛ ye wo 030 2411 491 Sensi subi ma 0302 411 491 and 050 300 1490 050 300 1490 ufre line bi a obinu bi be kasa e hospital na mo bi a opebia na nchirechire mbi a opebia no unsa ebeka se de kan yo tantra he be golden door be bi ofri bia no oba benya ka e do be ba ho no kama e chena de se de kan no obia momodin ebusuan ni nyina Ghana nyina aba ni ma no obia Asia Anija hospital ni team ni nyina ni doctors ni nyina e wo DLFM ha se na nyina ye free health screening na we dey apomden ho ehia na onu echi no yatumi anya hoden akoso aye adwuma na boa o my Ghana na ebusuan nyina so ya mechira dear ne adwumafo nyina comfort for you watching the message you about say Hitman good morning me ho fa me na the last time I me call hospital now doctor say fibroid and they have me metumi aba watching na doctor yes you betumi fibroid no bebra fibroid ya de ba ko a ya de adada ye nua ma no mo pa na de di kai ubonze yasim no madru bi na sebe okuja na ayi no ye fe no basic anatomy teni o mo kan sa asem na jesi nipa no wonim relationship between sebe wuja wonan any baby a wa wode no eda I think say next time me de bi beba be kire go enti eye ade a eye one of the ways surgical ways to solve it so na ebi wo ho a etimi esi awo ano based on baby fibroid da and ebi wo so etimi mamoje tuom boso me ebidu ama mo bu omo nsa DJ enya adaketwa ane nti na banesa but nti bra ye wo nimde wo ho a ye betimi a kire na process na wo se ye fam na prepare e wo no so no ye do be fam now are different I will say you see individual bia unique obia makeup unique nji there bia me yere komu no wo so yere no de no be different the kind of advice or medication or management plan ya de be ma no different into oba na ye those nhwemu no oba scan we are yesterday then the appropriate advice na etimi de abo yeah into umbra Ghana form adodo na ebia fibroid wo ho but one ma check up ntino wontumi ho say fibroid ene how enti Ghana ma mu temi anopai woni da so mo bi adwumadi so mombra why mombra na fe doctor en check him ebia wanya symptoms bi a kire say bibisa akoso woni paduam a etoda na ho ye obasabasa doctor senya me adom ochina bra DLFM anim hanom na fe doctor nempedifo a free Anija hospital and afi help motherland international for enkambom na fe yenhwe no mapomudi no NCP insita doctor final words for komodi so na fe yenhwe na yen sorry so yes they try to say mesre abusafo mutie na ne say kwanya say aba beda ha maye ye ma ya pomuden china de wo ye bia wo de pass through wo benya wia wo behwehwe pomuden wo betimi akọ na wo akọto aso ye besre say wo ba at least bo bi amane ye no ye tu ye wanche wa ye ni free no so bo bi amane no so at least ono so nte ye no na wo de number no so menya ni free enti ye twen tifo yo Dr. Emmanuel Kenimo Dr. Penny will help Motherland International and I pay
ana ye ne di nkomo Ora Alexander Kwakuta ye general manager Anidaso Hospital Limited doctor ne manager anopai ye damase papa pase ye to nsa frem no mabana fe ye di nkomo nyame adoma wo chena free house screening na ebas wo DLFM anim ha ye nyina ye di ye ho agimu ye na fe ya check ya pomode sambi Rakobra nti ocha ne ye giram boja ye kwa no nti ye besre se de ye di kan no chena ye kwanya na atofom nti Ghana ni bia wutie ye no ema kwanya we nsan honko se de ye obofo no ehun se atwede bia besi fom na abofo di so afrisane saa na nka abofo ba ko ya kwa Jacob yire ne pampe ji ni nhira no mesrew chena be yire yen na ji winhira wate ase ne nyankopon emfa doctor for no so mbo no wapom den yemanya den enkon kan emfa emma no hu hia pa na ye besre e bia na wo ba na bia na kwan no hunu ne ya mesrew frɛ number we 0579 284 181 okay 0579 284 181 me said to mobile etiama wo ba ebia na wo hunu kwan ne ade a mesra ofre number ben no wo mo frɛ 0579 284 181 wo fra mpanifo beje wo so na wo matumi a kyerɛ ba bia wo ba obehu ba bia dwumadi ne bekɔ dwumadi ne kɔ so DLFM ye nanim ha no ya Wisconsin International University School no car park here na yedi dwumadi bra ni ye nyina ye fodom bodom na wapomuden no doctor for no amemi tu mini hu nyansa enti ne yakofa mpanifo aba ne tibra ne yemwa na mini ko fitela de ka ye kwa kwa ye tese se be krama ni semina oso ntumi nda ye ano ne ye ba hwe ma se ye huhu mo DJs give me enti back up ransa me ko no mesra ma office ba kwa na woda ne din DJ Gamali na oye former DJ e wo Kingdom FM okay internet senior man awodanti DJ Boame na yem project ne kakra me office kuma no ne din e DJ Gamali internet na woda ni Gamali ni former DJ ewo Kingdom FM internet man awoda pa de kan senior yakopon pagya wono onyo kese mo awoda we no enye soronko se de wa ho fe no ni pedua na wo nipa ho tema no yakopon masa enne wa woda no omma wani suade hunu no botaye BLC woni so ababo yakopon ma na mtene DJ Gamali former DJ World Kingdom FM yakopon hirawo na onyo kese we efri wa wafa nimpon inshaba ko Josami B na meka twasa yakopon hirawo na onyo kese no pagya mfra domo Enquires so happy birthday once again goes to you DJ Gamali former DJ our Kingdom FM right Kofi yako Hitman me dey bia me can say let your health be your first priority what I say wapomudin dey o say hu hia because we are no nia hoden a wo ska kramp na nia hoden a ska na wo no untimi use inti Hitman na me ti say wo can be about activities be that may be near so onum ye check ni ye boludu kakra na say you be release stress so cry awurade enti ebe socialize o chena so okay and o chena de mijini me da me no black obra me ka we ni so omo be bantem no ye morning show no so by 7 na wa by betimi engage you e we show no so ebi kura na ye wo ba sa so ye nyina so nyame adoma I know some penny for years say so baby nyame adoma wo chena no we'll be doing the morning show live from us here hono mo ntino wo chena ye be di nkomo sa papa ya tutu bibia kama and that's why me papa bi ntira mo na nasema me sa me bibi bedi no and no me bibi bedi no ana wo de ato ho kama sa sa me wonim de what say benefit sa me bi tie benefit say de wasi na ntwinam koso no waboka no sa nipa no wo si ajamoanam koso a ye musa ne mfaso what you say it's my mete basa di doka mete asie adi papa ya no me bibi bedi no ho obi bi kodi no ho emze we Yesu Kristo kasa wa na tirem bomu ye na yehu ni ebedi no ho ono ampa wa ma accounts ahomachi no frɛ me sɛ obi bia bedi mi wo na nam so de to play kra me ba no pay wodi ama me kama edenti na me na eyamande on ene emu da saka me saka no pay on se mpanifo aka se mi se saboa no de ajakwa ye nya na no kra pa se wanka ho asema nke nim ho hwe ye nya ye percentage ene da ben ene ukwa kokoni boy sen
and then you cocoa down. And then you cocoa kwa. Watch it. And the massa, you know, cocoa ni massa. Massa. DJ gibi. Papa. Ya mention no kra. Na make us the wasi. Ubenya na wate. Samibi. Ana make us the wasi na ntwinam koso. Na waboka no. Sa nipa no. Wosi ajamuanam koso a. Ye musa ne mfaso. Na ko be na sa yele. Na ntwe se de etie. Wanya mfaso. Na sa bia bo agina mo a. Na obebisa ho mfaso mbro nipa bonfo. Enti me hu ba bia wo pa kire. Pedifo se wote ba, ubu ba metebe. Enti me meti ase pa. What ase pa. Na me dem zigi ya omugum. Ejenge ba kuna me do. Zigi be. Me feel it too. Opo na bibi ya yam. Enti nyamenya ne kese wate. Enti bra kwabra. Enti e besere kina momra ntem se de yaka. Obia games wo mu de omomra ntem pa. Na ye nyina ye nhia wanim ho. Na ye ni ye ho nkomo. Wate ase ye engage mu na bibi ya nkonka. Ibi kura na wo ba nkomo didiem na se de kwa na ye de no kura na ye tu ase. Enti papa ya sam ne yaka. Papa we. Na sam ne yaka. Sikipi. Me feel me say jengwe opo na metifia na bibi ya ya. No de dada girl. No de dada girls no kuruma. O say. Wa wadi o. Wa wadi o. Yes. Wa wadi o ton. Ade oyo kwade. Na make sure no me say wa wadi o ton. Da bi obetimi ayi na no ana. Da bi. Openi won wale. Zigi won wale. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. And nyame adoma watching DLFM enim hadam free health care no. Ebaso. You're from Hitman. Good morning.